والدين أبي ulama labang nanggro buta betahina ulama genasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro buta betahina Ngentatim dengan ulama Hudib tiarana tujuan membahagia berkat Hudib dalam dunianya Ngentatim dengan ulama Hudib tiarana tujuan membahagia ulama genasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro buta betahina ulama genasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro buta betahina lam sebut gelap kulita ulama yang berjaya pembimbing tanya lam dunia yang pencerah akhlak manusia terjaga tanya Islam cinta ulama terjaga tanya Islam cinta ulama ulama genasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro buta betahina ulama genasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nanggro buta betahina berkat Hudib dalam dunianya ngentatim dengan ulama Hudib terarangan tujuan membahagia berkat Hudib dalam dunianya ngentatim dengan ulama Hudib terarangan tujuan membahagia ulama genasi Rabbi ulama walidi Nabi ulama labang nanggro buta betahina ulama genasi Rabbi ulama walidi Nabi ulama labang nanggro buta betahina fatwa hukum ke umat nasihat serta doa benghudib umat lam jahe kepingkir ke ilah daya terjunjung dan sata supaya jerah Aceh mulia terjunjung dan sata supaya jerah Aceh mulia ulama genasi
ربي ولما وردي نبي ولما لبن نمرا buta betahina ولما كنا ربي ولما وردي نبي ولما لبن نمرا buta